Dobrodošli na Get By putovanja. U današnjem videu istraživat ćemo slikoviti bol na otoku Braču. Kako bismo vam što više olakšali putovanje iz Splita, pogledat ćemo koje se sve trajektne i katamaranske linije nalaze u ponudi. Također, daćemo vam nekoliko i korisnih savjeta kako bi vaše putovanje proteklo što ugodnije. Bacimo se na posao. Za početak, dobro je znati da trajektnim i katamaranskim linijama do bola upravljaju tvrtke Jadrolinija, Krilo Shipping Company i Krilo Kapetan Luka. Vaš trajekt, bez obzira je li Krilo Shipping ili Jadrolinija, nalazit će se na vezu 607 na gatu Svetog Nikole. Ovaj vez nalazi se blizu šetnice Rive, odmah do lučke kapetanije. S druge strane, odaberete li katamaran tvrtke Krilo Kapetan Luka, vaš polazak bit će s veza 11 ili 12 na gatu Svetog Petra. Putovanje traje otprilike 50 minuta, ali ta brojka može malo varirati ovisno o liniji. Također, cijene karata nisu iste za svakog prijevoznika, a još jedan faktor je i vrsta karte koju odaberete. Kod planiranja putovanja zgodno je na jednom mjestu imati sve informacije o polascima i cijenama karata svih trajektnih, autobusnih i željezničkih linija. Instalirajte Get By aplikaciju i pristupite svim informacijama na jednom mjestu. Što se tiče samog putovanja, savjetujemo vam da dođete nešto ranije kako biste osigurali mjesto na lijevoj strani trajekta. Ne samo da ćete s lijeve strane cijelim putem moći uživati u prelijepom pogledu na obalu Brača, nego će vam na taj način i vrijeme brže proći. Po dolasku u Bol, katamaran će pristati u sam centar grada. Dakle, bit će vam vrlo zgodno nastaviti kretanje po gradu ili putovati dalje, u slučaju da ne ostajete u samom Bolu. Također, luka je udaljena samo 20 minuta hoda od popularne plaže Zlatni rat. Za kraj, bitno je još naglasiti da su katamaranske linije za Bol isključivo za pješake. Ipak, ukoliko želite doći na Brač s vozilom, moguće je ukrcati se na trajekt do Supetra. Vožnja od Supetra do Bola traje nekih 40 minuta, ali naravno ovisi o prometu. Nadamo se da smo vas dovoljno pripremili za vaše putovanje. Ako imate pitanja, slobodno nam pišite u komentarima.